العالمين يا أولي الجود والكرم عطفتي جيرة العالمين يا أولي الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي عطفت يجرة العالمين يا أولي الجود والكرم عطفتي جيرة العالمين يا أولي الجود والكرم
tujuh sentujuh giling kasabe hiran si kafe di karena rupa tujuh sentujuh giling kasabe hiran si kafe di kalupa Allah ni banyak bulan pijiwa ulangan sampah tempat semula bulan pijiwa langit sempah tempat semula. Ya Rasulullah salam alaika ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salam alaika يا رفيع الشان والدرجي عطفة جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم وعطفة جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم. Masya Allah, hujan mengguyur bumi, tetapi semangat Maulid Nabi Muhammad SAW pada Man Satu Banda Aceh luar biasa. Walaupun pada semestinya makan-makannya di arena lapangan ya, tetapi karena hujan mengguyur bumi ya makan-makannya di dalam ruang kelas. Tapi antusias warga Man Satu Banda Aceh beserta tamu luar biasa. Walaupun hujan tetap memenuhi undangannya. Oke, sekian dulu. Ini tamu-tamu udah pada berdatangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.